مرا چند بار تو شو کن نکردم ای قرط تزن گرتیسی پیانسکای نمیچیای ایده ما دختر من نمیتیم خواهرای من نخواستن که من دختر من نمیتون گو رنگی پدرش میشوه گو میگه که تو خوب باشی همین شو یکمت قطع زندگی میکردی من میخوام که بچم زن کلان باشه چرا؟ کارتشکا پیاز میفروختم تا حضور مردم برای تهنه میکنگی تا کارتشکا فروش بدی بدبختی چی روز است؟ غمی من دارم دنیا نداره چیکار کنم رستم جان Ocha biayen pagan دیگه جوی موسیقی дороҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба тамоми шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран салом дӯстон мухлисон ва подписчикони канали меҳробпуро бо барномаи ҷадиди ошкоро ҳастам бо шумо ман рустам азимӣ тамошобинони азиз дар меҳмонии мо қарор дорам хонуми бисёр ҳамзебо гулдона алиёрзода ҳамроҳи фарзандашон беҳрӯзҷони алиёрзода имрӯз барномаи мо азбасе ки ошкоро ном дорад ва ҳар он чизе ки сиру асроре ки дар ҳаёти гулдона ва писараш ҳаст дар ин ҷо ошкоро гуфта мешаванд барнома аз се бахш иборат аст ва бахши аввалини мо ном дорад саволи оча ва бача биёед якҷоя мешунем ки гулдона ва писараш чӣ суол дорад марҳамат аввалон саломи худро ба кулли мухлисони азизам мухлисони канали меҳробпуро мерасонам ки ман бисёр хурсанд шод ҳастам ки дар барномаи меҳробпуро маро даъват кардем қадр кардем раҳмат ки моро дар барномаи ошкоро даъват кардед зинда бошед ва мешунавем ки гулдона бону ба писараш чӣ суол дорад берӯзҷон ман мактаб мерам барои маҷлиси падару модарон ёки барои назорат мактаб мерам ай дунболат дар ҳамҷо ростша гап зан ягон ҷуроҳот ҳамсинфонат бачаи ҳофиза гуфта ягон масхара мекунад не чӣ бошад кори шумо ягон чизи ғарӣ ягон дуздӣ кори бад набошад меравен кор дар тӯи маҳфилҳо иштирок мекунед одамҳоро хурсанд карда меоед чӣ ягон ҷои бадӣ надорад баръакс фахр мекунам ки писари шумо ҳастам ташаккури зиёд ва дуюм суолро мешунавем берӯзҷон бе ман ҳаётро чӣ хел тасаввур мекунед биравам даи дунё набошам не хочехе гап назанед даҳантона шамол барад ташаккури зиёд ва мо пай бурдем ки каме нороҳат низ беҳрӯз шуд ва бе модарат ҳаётро тасаввур карда наметавонӣ албатта саволи сеюмро аз забони гулдонабону мешунавем марҳамат беҳрӯзҷон биё ҳамид санъаткор нашав барое ки санъаткор шидан кори мушкил аст шав хона мерай рӯз тӯй мерай эҷодиёт вазбин расход мушкилиҳои калон қатъи санъаткор мешӣ баъд иҷода санъаткорро ҳам мардаш ҳам занаш бахт надоранд барое ки санъаткор байни саҳнада мехонад рашк пайдо ҳарчӣ боизи бахту шикасти бахтиҳо мешавад ман намехоҳам ки ранги ман бебахт мониву умрат хазон шавад мехоҳам ки як бахт қатъи фарзанддор шавӣ ман фарзандои шуморо бигирам оғӯш кунам орзуҳои ман бисёр аст беҳрӯзҷон биё касби юрустиро интихоб кун не очаҷон ман аз худӣ ба касби шумо чашм дӯхтам мехоҳам то охир равам майл аст ба гуфти шумо ман юристам мешавам дар як майл 40 ҳунар камар кутам беҳтарин посухро дод ва биёед саволи чорумро аз забони гулдонабону мешунавем марҳамат беҳрӯзҷон мехоҳӣ ки пеш падарат равӣ ман зид нестам бо нагӯй ки модарам зид аст ман зид нестам қарзи фарзанд аст ки падарро дидан очаҷон наги хеле дигар ман ҳаргиз уҷа намерам шумо барои ман ҳам отаен ҳам оча ман чишмавӣ кардам ки шумо будем дар оҷа ман аз ягон чӣ кам нестам ман ҳама чиро дорам шукри худованд ман дигар ҳаргиз уҷа намерам ман дигар ота надорам тамом ва салом дигар савола нате
тамошобинони азиз, ин буд бахши саволи оча ва бача ва инак бахши дуюми мо ном дорад саволи бача ва оча. Пас мешунавем ки Беҳрӯз Алиёзода ба модараш чӣ савол дорад. Марҳамат. оча ба чӣ хотире номи маро берӯз мондед? Ман мехоҳам ҳамин сирро фаҳмам. ба хотире ки рӯзи беҳана дидам, сиёҳбахтӣ, азоби шиканҷа бисёр гаштем ки ту ба дунё омадӣ гуфтам ки номта Беҳрӯз монам ё ки рӯзам беҳ мешавад. Барое ки ман рӯзи хуша надидам, барои ҳам Беҳрӯз мондам ки рӯзи ту беҳ бошад, ба хуши хурсандӣ бигзарад. Беҳтарин посух. Ва биёед саволи дуюмро аз забони худи Беҳрӯзҷон мешунавем. оча рӯз шабгӯ мара дида шавҳар накардест ё ки ягон сири дига дорад? Ягон сири дига надорам. Ҳамаи барномаҳоро гуфтам ки моргазида айбанди ала метарсад. Бачаам аз шавҳар сухан накӯ тамом. Ман мегӯям ки занг мезананд, ҳама савол метиҳанд. Ина фарзанди худам да савол метиҳанд. 10 бор мегӯям ки шавҳар намекунам. Бои савол додиста. Ягон сир надорам. Просто шавҳар намекунам. оча биёем пага дига живои музика нарам. Живои музика нарам ба чӣ мешавад? Хай магарам я такси 33 мегирам, ронандаи када мегардам, мешавад? Не. Ишам не. Хай биравам семучка бо ҳам картошка фурӯширо кунам. Не. Хай ягон мактабда даст бидиҳам, маълима шавам. Не. Хонашин шавам. бале. баъд ай кадом ҳисоб зиндагимон пеш меравад? охир ту ҳоли кӯдаки ай кадом ҳисоб зиндагимон пеш меравад? Чӣ кор мекунӣ? мошиншӯӣ кунӣ, ай мактаб мемонӣ. Дигар кор бикунӣ, ай таълими тарбият дур мемонӣ. Бачаам даводаи ман ҳамаш ба хотири тай, ки дар оянда азоб накашӣ. Бачаам 2 сол 3 сол сабр кӯр, камтарак калон шав, ман ҳатман хонашин мешавам. Мешавад? бале. Ташаккури зиёд. Ин буд саволи бача ва оча. Давраи дигар, яъне ки бахши сеюми мо унвон дорад умумӣ. Ва биёед бибинем ки дар бахши умумӣ Гулдона ва писараш Беҳрӯзҷон ба дигар суолҳои мо посух мегӯянд ё не? Марҳамат, тамошобинони азиз, мешунавем. Саволи аввал ба Беҳрӯзҷон аст ва шумо тайёре? бале. Беҳрӯзҷон росташро гӯед, смсҳои телефони модаратро мехонӣ? мехонам. Чӣ ман смсошам медорам, мехонам ягон кас ҳақорат карда боша, мегӯям заблокш мекунам ё ки қатиш ҷанг мекунам. хай чанд бор чанд фаҳмид агар хай ҷанг. ин мухлисо хиёл мекунанд ки маем қатъи гавзистам. смсҳои ошиқона менависанд, ҳамаша и дарак дорад. ва гӯшояшро тоб намедиҳед? мегӯям ки бачаам и 5-50 баробар неста. Як одам итара, як одам итара. аҳамият наде. нав ақл даромадаитра, нав мақсад калон шудаи хеле чизора дидаистаи. Ман 11 солши дар санъатам. ҳамаи пастӣ баландиҳоро ман медонам ки ҳамаш ба телефонай. одамизод ба телефон ҳар гапа мега. ошиқирам, гандагирам, хубирам мега. ба пеш биёя дига хел мешавам мегӯям. Ман мефаҳмонам, ба мефаҳмам. Ташаккури зиёд. Ва саволи дигар ба Гулдона Бону. Гулдона, оянда бачат занкалон шавад, яъне ки ба гапи занаш дарояд ва аз гапҳои ту даст кашад, чӣ хел рафтор мекунӣ бо келин? Ман мехоҳам ки бачам занкалон боша. Чаро? Занкалон боша, ҳамин зиндагиш хуб мерава. охи занкалон боша, дигар зани дуюм гирифта наметавонад. ягон калянбар, ягон ҷоҳои беҳудагардӣ карда наметавонад. Ман мехоҳам ки дар оянда бачаи ман занкалон боша. оё Беҳрӯз розӣ аст ки занкалон шавад? Немегам ман занкалон намешавам. Ман мехоҳам ки Беҳрӯз ман занкалон боша, дигар зани дига гирифта натавонад, мақсад беҳудагардӣ, шавгардӣ накунад. Ман хурсанд ҳастам. келин ма бигирем, мемкини сахтш биқав. Ман намемонам ки и зур бошаву келин ма бизанаву даболаш зан бигираву. Не, дар пеши худованд фақат орзу мекунам ки бачаи ман занкалон боша, ки
بترسه در بالش زن نگیره. ولی چند کس میگه که رنگی پدرش 6-7 زن گرفت زندگیش ایتره. این خواهرای خودم ما گفتم که این دختراشو کلین میکنه میگه نه اوتای چند تا زن گرفته که اوتای یک پیونسکای نمیچیه ایده ما دختر ما نمیتیم. گپای خواهری ما در دل ما جوش شده که من میخوام که بچه من یک زن قطعی سیر فرزن شوه هم زنش قطعی سرگردان شوه. من خواهرام مکو گپاش نم درن دلم جای. آیا بهروز جان گلما شما ازش میریزید؟ ما نیز نمیخواستیم که از این سوال ناراحتی به میان بیاید و عذر زیاد میپرسیم. بهروز جان شما نسبت پاسخ مادر چی میگویید؟ حاجت جان من زن کردن نمیشم. نکیم یک زن قطعی زندگی من با پیش میبرم. دویم زن هم میگیرم. در آینده با یک زن میتواند که خوش پیر شود. من خواستم که یگان فرزند جیگربند خود من کلون کنم. میگی خواهرای من نخواستن که من دختر من نمیتونم گو رنگی پدرش میشوه گو. یعنی تنه خواهر تنه خواهرام اپام بود در دل من مونده. و انشاءالله ما باوری داریم که بهروز جان در انتخاب عروس خطا نمیکند و زندگی شاد و خرمانه انشاءالله در پیش است. همین طوره بهروز با گپرتوی مردهایی که نسبت مادرتون به گوش میرسد چی نظر دارید؟ خیلی و عقیب نمیمونم. یعنی و هیچ که نمیتونم پروسا گپرتوی همی مثال شما در یگان توی خانه و یا یگان راهرو همراه مادرتون رفته سودید و آنهایی که گلدانه رو میشناسند گپ میپرتویند، رقم تلفن میپرسند یا اینکه اظهار محبت میکنند. همون هنگام شما چی احساس میبردارید؟ مقصد که او چی یگان کار کردنتونن خیلی نومی پامه گفتنتونن همشون در عقیب میمونن و هیچ در پشتی سر میمونن. من با اوچه هم باور دارم به هر یک گپی میده شده خیلی احساساتی داده نمیشه. من خداوند فقط آرزو دارم که فرزندم به یک بخت به یک تخت عمر برد. من نمیخوام که من خودم ببخشیدم خیال میکنیم که در پیش مردم ای همه در پستم. همین یک زن میگیره همین یک زنش قطعی پیر شود خوشا پیر شود. من همه آرزو را دارم. ببختی چی روز است؟ چی زندگی است؟ ببختی روزم نیست. تنه مردم تنه همسایه ها میگه که تو خوب باشی همین شو یکمت قطع زندگی میکردی، تو خوب میشید همین شو دیمت قطع زندگی میکردی. میگن یک تنه مردم تنه خشت بود تنه همسایه ها ببختی یک لباسی فرسوده یک پسوده شکسته یک بیخته. ما میخندیم هر روز در صحنه سرود میخونیم میگه که خرسند ای همه دا غمگین دل شکسته آدم ای. من ببختی را کس کمتر استر بیز بگو میرنجی. خدا میگم که یگان زنی تاجیک ببخت نشوه بفرزند نشوه تنه مردم نشوه. فقط همین روزها را دیدم یگان کس نبینه میترسم دیگه. یک بار شروع کردم 2 بار شروع کردم جدا شدم خیال میکنم که تمام شوهرهای دنیا را گرفتم جدا شدم دیگه میترسم. نمی حوزه همه میگه بگیریم تا بگیریم تا با دهنم میگم ها میگیرم و نه که عمل ندارم میترسم دلم یا چرا حس میگیرم نمیشه. میگن که در یوشی نپوشیدم لباس سرخه در پیری بپوشم لباس سرخه. در یوشی خداوند نداد بخت و تخته در پیری اکو ما باور نداریم که در پیرم ما شوهر کنم و بخت کنم. همین تکسری خالی ما 20 ساله خالیه با همین مانده باشه عمر ما 5 سال مانده 10 سال مانده 1 ماه مانده دستی پروردگار ده خیلی هم تکسری خالی میروم. تشکر زیاد بسیار هم پاسخی پر علم دادید و میخواستم سوال دیگر رو به شما تیم. رفت تو بهروز زیدی ادامه دادن هنر شما برایت اون وقت چی نظر دارید؟ نه بهروز جان
خداوند نگاه کنه شب حافظی هم کنم مزید نیستم. حافظی من میگم که حافظی کار قینه دشواره، بسیار مشکلی ها پس بلندی ها دارد، از طرف مبلغ، از طرف وقت ساعت آدمیزاد بهوده میگذره. فرزند من میگم که بسیار صنعتکارو مردش هم زنش هم فرق نداره ببخت میمونه. برای چی؟ صنعتکار بین مردم ده این همین تتگمی ما خواندن میگیرم خیال میگیرم که مرا یگان دختر بیرحم در نظر آدم ها بیرحم تو این هم خواندن میگیره در نظر دخترها بیرحم تو و زنش سیامکو را دیده، دیسکو را دیده، رفتار ای را دیده میبرویه میروه ببخت میشه. اینه من هم برای چشون نمیگیم در صحنه میره میجمن چند آدم پیش میه خیال میکنه بیره، اما در وجدانم بیرهگی نیسته. یک آرزو دارم ای خداوند فرزندم ده خداوند بخت بده، فرزندم ده فرزند بده، خونم آباد شوه، یک دست کم بغل بگیرم، یگان زنکو ایمه شکایت نکنه که مقصد شوی مقتی گپ زدی. با بسیار دخترها ای تلفن شوشان نمروی مرا میگیرن میگه که تو چی باید تلفن شوی مدن نمروی تسته میگم خواهر جان اپا جان ممکنه یوتیوب گرفته یگان چی گرفته سخرانی که دای مونده بعد صورتی من نم نسای ما برومدگی در ایموش در واتساپش من شوهرتون رو نمیشناسم میفهمم یه خیلیش خم میفهم میگم خواهی مایل بخشش یه خیلیش دو تا سی تا شسته تا حضور مرا غم میدیم نیکی خواهر جانا اپا جانا در خیال یک قطره هم نیست که من خانه یک کسا کلید کنم شو یک کسا بگیرم خیالم در نیست. فقط آرزو میکنم 5 وقت نماز میخوام که هم بچم رای بد نروه، بچم یک بخت یک طاقت فرزنددار شوه. من همه آرزو را دارم. کامنت هایی که در طی برنامه های مادرت می نویسم میخونی و چی نظر داری نسبتی آنهایی که در وصف مادرت گپ‌های قبیح میگن، گپ‌های دروش میگوین و یا یکون گپ‌هایی که از دایره آداب بیرون هستن؟ میخوانم که نمیبینم کم ناراحت میشم خم اوچه خم نباور دارم که اوچهش هم میدونه که شب کار میروه میایه خونه در خوابه این قد وقت بیام یکون سرود می نویسم با خواب میبرم سیامکه میرم توی میرم با میام خواب دجه تلفن ها ای زنگ زنی را میبرن نمیبردارم برای که بفرایم خیلی حالت ندارم کم تلفن هم بگیریم گپ بزنم با یه خیش نمیگه که خیلی خواهری اپای سلام علیکم گلدانه علیرزاده شمین و سوزن دیگه میگم ساز دادر جان چه خدمت خیلی کن توی پیوش چند ساله شو داری شو نمیکنی من بچه خانه ایم ترا بگیرم من نمیچیم ای همین نول سر میکنه تو بیره میره و کوبا میگه دادر جان هز یک دقیقه پیش یک کس پیشم اومده تو میکشم دیگه نمیشه واقعی با ما یک دختران الو سلام علیکم من گلدانه خیلی کم نمیم الو لبای کین شما مایم ها گلدانه ایم چه خدمت های توی پی دارین ها میگه توی داریم به آخر ده چند ساله شو میکنی مره میگه من گفتگی که من شو نمیکنم من گفتم که شو نمیکنم برای که زندگی من وزبینه پدرم کساله مادرم کساله مقصد اینوالیدن بیو من شو کده خانه بچه رفتن میتونم که دیگه فرزند کی نگاه میکنه پدر مادر من کی نگاه میکنه از شو کده خانه هم آوردن میتونم در برنامه ها گفتم که در خانه اوتم خوبه اوچم خوبه بچم خانه درابرو من شو کنم چه خیلی زنده کنم من وجدانی من نمیبره هرچند که سرم لچه هرچند که پای من لچه هرچند که میل ارزانم من ایمان دارم ازدا میکشم که به در خانه شو قطعی با شما در این خانه دیگه اوچه اوتم در خانه بچم باشد ای بای و همین معنی یک سرود هم دارد به نام بخت سیاه میتواند که 4 مصرعش رو زمزمه کنید؟ او وقت هیچ کده در کارم نبودم هیچی نداشتم کم بغل بدم آدم بیپل یکون کسی در کارم نیسته هیچی نداشتم هم پیش خانم دقیقه کمیچک بود دو دونه او میفروختم یکون سیمیچکا و یکون کارتوشکا پیاز میفروختم تا حضور مردم مرا تهنه میکنه که تا کارتوشکا فروش بودی و برای من فخر بود هیچ کدام در کار نبودم کسالشون به ولیزه یک ماه 10 روز خواه رفتم قریب
قریب یک نیم ماه رفتم یکم کس خبری نمیومد همین سرودم رو آدم خداوند من چی دیدم همیشه با چشمی ترم برادر و دادر ندارم که بگیره خبرم دارم الم در دلم ای بختی بدم منالم دارم الم در دلم ای بختی بدم منالم با کی بگویم رازی دل ای خدای تاری سرم ای مکو درد علم ما پیش مردم در یوتیوب کانال اگر قصه کنم کینو سریال میشه پلوت الندر میشه غمای مکو اوجا ایتاج شده رفته است اوجا در غم غوطیدگیم مردم اینه ولای خنده میبینن من اگه غم نداره بگم غم من دارم دنیا نداره چیکار کنیم رستم جان تشکر زیاد گلونا بانو و بهروز جان. تماشاچیان عزیز این بود برنامه آشکارا با 3 بخش خود و ما مطمئن هستیم که برنامه پسند دل شما اومد و گلونا بانو و بهروز جان در برنامه هر چی سری داشتن هر چی در دلشان بود پنهان نماند و همه را آشکارا بیان کردند. بهترین برنامه ها رو در کانال مهراب پرو انتظار باشید.